Genesis chapter 2, verse number 21. Making kind Genesis chapter 2, verse 21. Baby, a dibim be draw me near the me pen on my stopo. Or sina eradi uncle Poma in the hall to unipaso na or die na oyi nimpadie mu bako na ode nam tia enam na eradi nyankopon de mpadie a oyi free onipa numu no yo oba na ode no bre onipa no na onipa no kan se afei minnompe mu nomwe ni minnompe mu wei wase minnompe mu dompe ne me honam ni oyi na ose na oyi na obefre no oba efri se oberema mu na oyi no efriye santi na oberema bija neja ne na ho na ode ne ho akobata ne yire na waye honam kro mekin kan bible no ose oberema bija neja ne na ho ode ne ho akobata ne yire na o maye honam kro wankasa oberema bija neja ne na ho na ode ne ho akobata ne yire no na o maye honam kro ose weinti ena afen so mekin kan no ose onyankopon ma berema ne da na ho na oyi nimpade baako wanyi mienu ena wanyi miensa ena wanyi nan mpade no oyi baako so what you say so onyame pese berema ware mienu ne miensa kampade no ko beyi befo na ode abomma fo e de akanda mo but o man na ho to onipa so no oyi mpade no baako pese ena ode bo oba owie ya okenkan ba se ono asan beka se wenti ena oberema oba berema beja neja nnenna na ode ne ho akofam ono ana yire na oma ye honam baako wankasa ne yire no so what you say na onyankopon efri wi asimfiti ase say na awrade ye no adam peso say na awrade ye no awrade wotumi so wotumi bom ma bebre de wo mo kan adam ho wotumi so wo yimpade no miensa enan na ode bo ba emma bebre e kan adam ho but wo yi ba ko pe because wo koyi miensa ne nan a it will affect adam so what you say nti wo so wo yi ba ko pe obi be ka se ade wo nyanya me be affect ne say on to me ono nko an ntumi nkonteni emma no be for no be ma bia wo ware more than one oye trufo oye dadafo no kure ninimu be ma bia oware emma oba more than baako tie me yepa oye trufo oye dadafo no kure eninimu because at the moment oberema be ware mmam yunu no onka no kure okowe ho a e wo de oka oba we ho a e wo de oka ena afeso awari mienu ni miensa na ye papa no bi ware ye no e won sunsunso bibira e de brey especially wo your ba na berema na papa ware bibira maami fo no kutia wo mo obi yetimi kutia ne ma se de be ya ne ma no omunya ni munyam obi nam korache so ko nuru so ko sai ba ko ma ena de sa wo mu ne se berema no e ya na oni asundwe na sundwe free ne nsa because metiu makao empa hoda ya na manfo ka ena nkramofo ware bebre nso wo nkontokwa ho na ka kire wo unti wo mu nti unhunu the reason why omunyama nipa hunu ne se omukora na ma won kwan ma wo ware bi ka ho eni nti na ma ne nye dede ma wo hu te se Christopher but they fight spiritually omu ye nuro ye kan nuro pa omu ne ye nuro pa obe ye nuro asew man nyina omu kuntia omu ho pa anya asem ketwa so wonye nipa okuta ho mbone a me se obe destroy wo man nyina
Ubeshi abrante fefefe na waye vagabond no na mabonten. Ni nyina ne se ne kora no otu nuro tia the other one no. Womu ni asumdue spiritually womu ni asumdue. But physically when you see them and you think it's everything is fine. It's because omu kora ne ma mbema ne kwan. Tu koyi de da obi anka bi ma because Quran ne ma won kwan nti omu foa so. Nti womu no ko they fight silently and omu fight ni dangerous. Eche Christopher. Minim dia make. So what I say? Their fight is very dangerous. Omu fight kum. So what I say? Omu kununum, omu ni asumdue, omu di nro. Wei ba, ode ne di ani besiwa, ode bibi gu mama bema ne di. Wei nso de bibi gu mama bema ne di nti omu mema no, nti ebe wiase no, obo se se ne nkwa na so ntwantama na ya bibi abom. So what I say? Omu ni asumdue. Ena nkofo bi akofa ba Kristo sumu se, we have to marry two. No way. We cannot. Onyame asama ma ya kwan to do that. So what I say? Ena se bia me fa ne se, wo ye kremoni. Na se wo be ware mienu. Eno de is your own thing. You can marry 10. Because first of all, unye Kristo ni. Tu de wo ware ba kokora. Once a unye Yesu Kristo ni ye no uni nkwa. Tie ne de mfa ho. Eno de ye nkwase obi a. Tu ye kremoni na hwene se wo betumi aware bebre a. Ba ye de ba nipa famu a. Onkwa na wutwa so. O mani bi na person mo bo asesa. Asumdue di asumdue nya di abenya bi. So what I say? But nipa bi en nim sa di we. Yei a Christopher, we cannot marry two. We cannot. Emre bi amaya kwan. Na me ka quotations bi a na omotai. Kotu. Quotations bi a na omota kotu. Yesu Christo ba ye Matthew chapter 19 verse 4. Matthew chapter 19 verse 4. Yesu Christo kan. Matthew chapter 19 verse number 4. Be your Bible neko. New within komo pa. Matthew chapter 19 verse number 4. Or say na obuase or say I'm from free train. Or say na Pharisee for ba ne nchen Yesu Christo ho asem na make. Or say na Pharisee for no ba ne nchen be so no hwe. Se ombe so na hwe tio e wo se ye beka bibia kire obi na wo se ye be so obi ahwe e wo bibi ho be so ne hwe se obi wo ho kwan se asem biara nti ojai ne yere ana na obua se won se mon kenkane se efiri mfiti ase no de obo onipa no obarima ne oba na oyo won nsate abesi Genesis mfiti ase ne Genesis o Osinti mun kenkane se efiri mfiti ase no de obo nipa obarima ne oba wankase mmerima wankase mma wose de efiri mfiti ase mun kenkane de obo onipa no oso obo oba ene obarima ene oba mun kenkane nti etwa started from the beginning asma onyankopon mame sankan obi for no wose na efiri mfiti ase no de obo nipa no obarima ne oba na oyo wo 5 wose ena okan se yeyinti na onipa beja neja nenena na ode ne ho akofam ne yire wankasa ne yire nom wose ode ne ho bakofam ne yire wankasa ne yire nom ode ne ho bakofam ne yire ho na won banu abeye honam kro tio wose ode ne ho bakofam ne yire ho wankasa ne yire nom ho wose ode ne ho obarima de ne ho ebekofam ne yire ho na omoye honam baako ne yire ho nyo ne yire nom ho ti ne yepa wose enti na wonna wose enti na onna so enye baako bio na emum woye honam kro onna so nye baanu biom na emum woye honam kro enti die onyankopon de abom no emma onipa biara entitim enu nti bi onyankopon de abom no emma onipa biara entitim nti oba bia wo bema ho kwan ama bema bia wo yere
obeba be ware wo no wo ya ware seyefo onyankopon se de waka bom no emma wo nipa biara ntitim nti wo ba bia wo be ma ho kwan ama ba ma bia dada wo se Bible no ma ho kwan se ye nware bienu no it is a lie enye no correct sa oba no ukona ko ware sa be ma na wo ye ware seyefo asotwe be ba wo so what you say wo ye ware seyefo wo gina ho so onyankopon tamfo wo tan awrade so what you say wo se fiti ase di obo nipa no eye obarima ene wo ba a wankase obarima ne emma ti wo ko free Genesis na de bae. But now people are doing so much, it's unbelievable. They were saying so much. Nti ebinum ohwe no ko ware bi kan ne be news dia ene na oso opakwan bi so na obakro ujai no de ko ware foforo walking kan so wose asem bi anti oye duane ne nkwanya de odwonso kete so oye beifo otu anadwo asem bi anti untumi nya wo yire wo mfim pade no ba ko pe ne yidi bo ba wo de ba ko pe eno ano no ebi mfiri atifi anafo apuoye meka ho eye won nti se sumbi wo mumra no ma wo mkwan se wo munware ba ko ne mienu a eye wo musum obi kan se Abraham no ware Sarah no Abraham ware mienu Abraham anware mienu ne yire ye ba ko pe Sarah wo na wo nti ono a oba no ne ko Adam ho Abraham ho so what you say on fa Hagar no one ne mo e bo sha onyankopon sha Sarah so be wanya etwen amawrade entinya Abraham na ne kokofa Hagar nye wono a so what you say enye wono a but e bi twa di ba besi wo e wi ase o ka so pam ma me no pam oba no nani anye ho onyankopon ka chense wontie de ne yire na kan se ka ware mienu ya ko nyame nka chense wontie de ne yire ne kan ko be ka se no de oba ne ye ne nye ware oba na kan wo yire no ho but o ka chense wontie de ne yire ne kan wa pam no ma ne nko so what you say but some people quote and they say a lot of things. And so we are living in a dangerous time. We don't have time for an answer. So sorry be not sofuni preaches sorry for sorry them. Onyine radio jinem. And you unkunku ne deni yejuma. Unkunku ne drive na ko nkasasa. So what you say? Na maybe susu ya dada womo abutu Bible na dia kire womo say yes Bible no mu kra wo ware mienu agyembone na David meba. Your Bible no call it say 1 Kings chapter 11. 1 Kings chapter 11. Your Bible no call 1 Kings chapter 11. You be sure dear kakrapa. 1 Kings chapter 11. I am for right. 1 Kings chapter 11. Your Bible no call 1 Kings chapter 11. Bear with me, your name are intimate me kasakasi. But I'll try to do my best. 1 Kings chapter 11. Chapter 11. 1 Kings chapter 11. 3 to 4. Maybe. Oh, he be near friend Solomon. Mink and kind in. Now your friend is Solomon. Solomon, I worry a year no 700. Nimpana for year 300. Now, Unyame can be beach and say, Ma on ma ne year no more and no so. And yes, I'm back na come. Na yentie dio eye. O se na Solomon nkokora bere mu no. Ne yirenum kum na kuma kodi onyame foforo echi. Na kuma eni mu ewrade ne onyankopon ho se
neja David akoma ne yirenum onkasa ne yirenum kom na koma onyame di ka bo ne kokko wantie o ware no ma ne bebre owie ye no omokom na koma afei Solomon na ka no ye awrade dia no ne nkokura be mu no na koma enya awrade dia biem omokom na koma e ma ne ko unya daje kenkan ho nyina 11 ne kenkan ho nyina wo bete ase yi pa embre ne nti wo be ko wu no na koma enya awrade dia Bible ne se ne yirenum kom na koma ekodi abosomachi so what you say ne yirenum o nya ne yire saka wo ware ba ko a nkonya peace of mind nka emano entra because o person will please you bia ti wei ba no de ne bosom ba eja obende oh ye shefa mi wura o meka me no sa wo de sa oni nkokura obremu no na koma na nya wurade dia na die na ehu se nipa na sani wo betena se na ware dodo nti na wo be kowuo na wo yire no makom wakoma akodi bosom side na wo be wuo na wakoma nya wurade dia e die na ehu sa so what you say because at the moment I will be worry more than one no kura won kan bi da wo be ye dada for because de bia wo ko we nchen ye so no de wo kan wo ko we nchen ye so no de wo kan o me dofo do me do pa nti unyi se wo do yi me kura chen me wo se hwe won ka tra wo me do po na wo da makoma so pa de bia wo mo kompama ntro nko a when they meet both of them entro nko a nti de bia wa dwe ye se ukunu na koma da so say the other one nso ne ntesa so what you say nti aware dodo ekum nipa koma de ko wiase ekum nipa koma de ko mabonsam Bible say atro nyinaja ene bonsam ti at the moment a wo be ware mienu no wo kan kore nti wo be ye bonsam dia wo papa wo se ene Satan so what you say wo se ene Satan wo kan kore biem wo be ye dadafo o manu o munyina ntene out good obi bia nso obeba beta aware so no o manu nyina ye mpenama o manu nyina wa ankola no o munyina ye mpenama wo nyame wonyi second wife no ntumu da ntina obi ba Kristom ofisum bi mu ba Kristom no wa ware bebira ye se ko kugya wo munyina ne fa first wife no won na awrade ni no so what you say onyame nyi ntumu da on support saade ne da obi obe da o the Bible ne be da o so onyame gitum se emerema nware mienu no it is a lie ana wo yo ba na ukunu si na adwepo so obe empene da don't ma o nka de o mo be kan kiro empene da emie wanu nka se wodo mate enye bi da emfa wakoma ma ho emfa wo ni sika mpempem ode ma en support no da so won ware bi nka ho enye bi da na mama no to me nwo na me nwi okofo obi a obi create me encourage ni kunu so won nti won kofo obi wa bonte no won ko won famre no are you out of your mind na se wo direct ni so won kudi bone na se wo kunu mpa na se mo pese okohye onko boy dwaman no nyame nyini nsem free no so no won ko jem na se sa wo ba no no okunu so what you say enye bi da Sarah koye ya na die na nsonso na de bre nkrimufo ne ko pie free wo mu en the Arab country wo mu ni Christians ate se ka wo join na so tie awurade e ma wonya mitam eye adwuma nka nkofa nsonso amre akola ne be ye titire ni e be si ne nkrimufo ma mu ye titrafo so what you say wo ma ye se wo mo jampa wo mutirimu da Arab country near my Kosovo. Look at the way they were persecuting Christians. Nipa bakopa advice. Enti enyeda se oba ebe try se nikum kofo be oba bako meka no ana berema be dada na yire se wo man nko ware bi nka ho na Bible ne pene so enye tiso obi ba Kristom
nese waware mienu e twese wo ko gyan ne yire baako no na ka baako nyesa won sakra ena so obi wo Kristo mu ne dada no so won ko fa oba baako nka ne yire ho a that is a lie. Bible ne nkyere sa ba bie ni wa Bible ne kyere sa anfo bi kro ho tu omfo se mamo yire no mu no so enware bebre so what you see. But they do this and trying to convince people, especially woman. Waya no mo frustrated kakra bia wo de mikunu de kokko e say say de o ma me si ha me no na se ba ma no mpe no wo pani ni wo cause wo pani pa wo ma ne nkoya de ntie awrade cause okoye na fofia nto ata no wu a okohye okoduru o bibele mu it's too late entim pene dawo se wo kunu nkokofo baba ko meka ho empene da se wo kunu nkofa side check be ma ema won kwai da se wo kokofo baba ko beka ho yire ho because of se oba ne ho eni na fufu achi se wo ko twechire akofo ba bi ne na wo de na ba de bia yi san nyame ho no san kwala no ye de wo mo ba mu a enwie yi obi bia wontie awrade ampene so de wotimu no na wo be pese wo be pentam akoye bibi no san kwala no be ye different san kwala no de wo yi ne betu nipa so san kwala no bi be ye how but kame ya say yintie awrade nti so obi frɛ no ho sɔfo na wo kasa ware mienu nya bɔne a na menim na sɔfo die na wo di no na menim so mfa so na menim honhom kra a drive no to speak like that me pata what you say e Christopher ya ba ya ma yani na wo e se bebre no bɔne fo de gu kwam wani tua pa sa wo a wo no nyinya me na to yefun ebia wo si so ana wo wiase no wo yi nyinsen bebregu bi kwa na o maye mienu na wo yi wo mutugu na ware ne twa you know it pray to God say obeboa wo no be hu mobo na wo de wo muyo no be kyew na wo be ma obi mu a obema obi so ho ya bono say awa na wo ho onyame abone sa say oni problem bia but awo pa de enya de obawu bie nso ne awo mu na nipa fa eye niam na mebusa wo awo ne kwa ya na ye titobia ya na ye kan wasam tama Adam unya chance na wakenkan Mr. Genesis chapter 2 on mas and I say from one who going no tama Adam ko ene ne yiri ko di aduaba Nyankopon bo Adam ni Eve no ano o ne nam ho no wanye bibi e kire se wo so wo wo na wo ni wo mafa no mu mienu pe na wo ho onyame bo wo mo wamfa wo anka ho mi pese utie mi yie pa Onyankopon bo Adam ni Eve no wamfa awo anka ho omone nam tu mu wonyina no mo dadeja na awo anka ho but no mo to they did not blame God so onyame ma wo mo ba wamfa awo anka wo mo relationship no oma ware no wamfa awo anka ho obo wo mo saa na wo mienu they were enjoying themselves tama awo bebem ayo onyame bufu wo mo nti awo na eya no mi o enu nya me dodo me wo eya no mi unya tama kinkan Genesis o tama no nya me bo wo ma no na ni age no wamfa awo ankoto omo akwan obo omo mi enu wie ya omo ne nam tu mu ho no wamma omo ankasa mu mi enu mu bewo he did not say that tama awo be mu ye tama wo nya me bufu ye ne numi a wo dome wo mo no na wo be piem enti awo na eye numi nyame bufu mu no wo hye nipa nanka wo na ya wo de nante ne bufu mu no wo se wo ma dome wo furu so na be nante anwem da anwen na wo bedie wo hye berema no wo se wo be sam woni mfifire ne nkyamse so wo be bre na nsa na wo didi o hwe obanim na so wo benyinsen abosom nkono wo benyinsen ya awo mu wo beti ya wo wo okun bedi so ayabufuo mu no nyame de kasa say yo enti
shema. So we beat the Bible na sepa. Now you don't have to blame God. Oh, fine. But me person me tell say, e you nyame ebufu mu and what the share said nipa mo. Cause we show ba ampa so to go through 9 months to carry baby no enye common sa. Me pato what you say. To go through 9 months carry baby no enye common. Me kai me ba wo me back it way. Me sisi pa. Me ti pain if you make sisi ya wo. Me ti pain sa akopim se me wo ye. Me dam be sukra mama wo se me sorry kete so a. Me ntimi nanti straight. Enko use restroom. Just me de mensa keka. En nanti boko to se bi obi a wa bubu. Me ti pain pa. Da me wie free da me wo ye. Enti onyame abufum no kasasa. Nso ne ebanti edane nipa de wo mokosom abosom. Mengunti no na mabosom so. Mengunti no na maduro so. Mengunti no na malam so. Mengunti me kunu kofa oba afofro. Mengunti me kunu kwanyem obi no ne wo. So what you say? Onyankopon bo Adam o edin truma. O man ho kwa ototo nyema nyina dia o mani age oba oye we ni me dompe me honam mu honam no wa mfa wo anka ho until say umkodi aduaba onyame bufu mu na o kasa eye no me o say God curse them onyame kese wo eye kese onyame bufu mu no de kasasa tam onyame ba o man na ni age no wa anyisu se wo bewo Nyinsen ubenyinsen abosom nkono awo ubete yaw ukunu be do so. He did not say that to them, and he left and go. Obaya wo madi boni Adam awodi wo se erade wo hefa wo se me wa me hu na me de ada wo se me dadeja won de ka chaw sa wo dadeja eduaba na me sie ni no akodi wo se oba na wo de ne ma me no a ko nka se erade be pa chaw fa cheme man yeme masam ni ni kwase medie na ka awurade nye bibi mfa ho wose oye ya no ko yihye oba yebusa oba no so ko yihye wo ene ma wonyame bufu ye no se wo ma dume owie no dane ne hye oba no dume no dane ne hye be ma no dume no senye no me a Adam wo itumu ho no wo do ansa na odidi no ono ansa na odidi oye na dwuma nyina wonenam turumu wo nyina no wonno ansa na odidi bibia wo free so what you say won sam fifire omonenam turumu wana na yire wanyinsa ya hoda so what you say onena na wo wansi apini so wa wo hoda onto senya me bufu ye enti sanu me no e ya de dawa Yesu Kristo bai pra wan try so be ye free so because ne papa na akasa. So what you say? Nti ya de da ho. Owie no ka kire no Satan ne wu ni ho. Senya no me a ne wu ni ho. O si dotim na free by na dotim na besan yakọ. No me ne kofa wu by. Ne kofa awo by. Ne kofa sa be ma be sam ne nim fifire. O bebre ne kofa sa be ma be di wo ba so na abosomi nkunu obenyin sen obete yaw e wo na wom. E ye no me ne kofa sa ne ma wanyina de by. Obo Adam wa mo wu anka no ne nkodu esituru mo na wu ni hobi but asonde na koyi wu pie ye na asonde koyi awo e di pie ye na asonde koyi se wo bebre obesam na nim fifiri eno so koyi di pie na asonde koyi se ukunu be di uso eno so koyi pie ye na asonde koyi wo se wo furu so na benante obeka omube wu dia ba oba be wu dia ba be bo na wo so beka ne ntini nti wo de tai ebeto wo ene man ye ndam ti ebesi ne oba wu wo pe wa wi efie obetu so what you say me kai mrebi na me sama me ni me kunu akolek na o ma ye trin bi da lake ni mfimfia utumi fa so nchen nyina ye nsuo me hu sa branti bi firi no ho a
and they say wo e gu ni ko mu sei na wo ba towards us me pia me papa ni was strolling nyame nko a se me kunu ni wan se ka me ba ne stroller no e koto opunim. I left my son and I ran because wo ba space ni sha baby e nam no space ni sha me kasa me twe me ho a me hu se wo ne fiti a wo ba no me yem bi hye me a me ja me ba no stroller ne ho ti se nyame kunu na wo a na stroller ni je chi kakra ketopunim. I run. Who se me to bika no so di bika o make fan or same. So what you say? Ebe sinne o tan e da ye ne wo won dem. Ebe sinne akwo wo wonya na ye di ti. Ebe sinne bebi obi hu wo bia yikunu. Jisezu na be ko ne achi bi eguo na ye feed wo. Apart from that place, bebi e bi hu wo bia yikunu. A tie da ye ne ntem. Every sabre ni be sinne. Emema bra obama bi wo kwa no to no onye adwuma yidi na tem yeso won pa adwuma enti you bi kwa na be ka ten so won ko pa adwuma ye ono akoko pa adwuma ye sam na nim fifiri ebi bo 2 jobs 3 jobs ebesinde awomu yaw he odi yinse nim kura no wantia da ye be ye chimchim no enye komo ya mun ko ji goyade. So what you say? Onyame bufu mu onu yi bae. So onyame peso ki obetima ye oye no tie no de nyini nipa. Ti so peso obo nkola kan wonye no ase ko tete na tie bi. No de anwene nkola kan ho. But in the bufu no se meda ne ade. Na nka mu wa nka mu ewuo pa ka mu nka bi hweda. But se me di owuo beba because anwem na mtete ye na mde ti mu besa kwa anwem. Do tie mu na mu besa yakọ. Ti wonyame bufum no de kasa we nyina nso ne yigina sa ne ma no so ekoye ne ma ni kwase ena seta yetu nkofo bi egu abonte no madane asere afo nti so hia no waware 10 years na wo ya jisi yesreso ya cheche nti wo de acheche no so no wo director no akosoma mo so acheche no so no wo convince wo kunu no akofo ba afofo no wo firi nyankopon na ase achichidum no oba tenase mikunu ne se memui se wu ma me ba no de wo de kokofo obi na mo na gi akola ne brem. That is a sin. Me pacha what you say me tis asemo yase me ametimu se so obi kura nwe kura so wo yinhira pa de wo nwo ye no wo yinhira pa koso no me ne bia nka no ba yenti ase ti na ya butu asem no nti amaye omo mu nimma no they cry ba yehwe man ke ya wo no no me na cry we have to cry and they are man especially these days ye hwe enkola no mu dodo say every age bi akola no be du bi a changes ba na brabo or either good or bad. You can't call a dodo last mission and mission TV 13 years kid. Or no, you killer, Medra. I will come first say he's on the run and yes, 30 years. Or daddy, serial killer. So what I say? I call her 30 years. You check your money and your money binti you move be free nyame nase menka say nyesa wo bawo but when you see somebody who doesn't have a baby don't think it says nyame nhira no nya no nhira e yo nyame bufum no de dome ye e de awo be kan ti mi hu sa nipa ne say no me wo nyame dome wo edin trum no anka no was why escape asono de okoye na abortion awo ne ma na suru di unyame hye da bode se wo onwo ba enum na nkofo ware bi ka wo moyere ho enum na ma bi direct wo mukunu no so mo nko ware ma ne bi meka ho enum na ma bi ka che wo mukunu so mo nko chempena nko wo famre wo and it is abomination enkoye ti misre mi nuano
He said that for na doso. Adi hu wiase. Say prophets. Eshon come na memua and the ultimate in them. But bad teacher. Omu ye dangerous. Obe Daniel sam no butu no. Am wako di boni we radi ani. Wa dream be say it's okay, but na nye okay we radi. Nti se sum foforo bi e ware na ye okay ma wo mo. Christians, we cannot marry 2 wives. And also, we don't divorce. Yenge. Yenkodi na me fofrechi. Kristo di bia oba ware mienu no, uko jem. Eyi nyame asam na aka. Onyame mpe no, o ma onko yesa wo de wo ye special ntibesne. No. Kristo ni bia obebu Nyankopon asem so. Wose mu nkenkan efiri fitiase na se de obo nipa no eye oberma ene wo ba ene obo wa mo merima wa mo oberma ne ema enti wo koyesa wo tesa wo chichi unya wo kire ne se woni minyansa sen me pacha wati ase wo koyesa pe wo kire Awurade se woni minyansa chen no ai Genesis 3:8 be hoko sako Genesis 3:8 ne me still Genesis 1 more Genesis chapter 3 verse 8 what's supposed to say or say Genesis 3 was say na oti Awurade Nyankopon nka se onam true wo enwumre efam no na onipa ne yere kohunta efri Awurade Nyankopon anim ote osi onipa ne yere ankasa onipa ne yere no ote wo Nyankopon ankasa onam tru no mu ba no Bible ni so onipa ne yere edwane kohunta koso no mu di aduaba no tu Nyankopon ba no omu dwane mesi wunya tama Genesis chapter 3 ne kenkan ni nyina obete de make na se wunya me na bufuo mo ena ma wuwo beto yeso nti efrim fitiase no oba ne berema no Nyankopon bo oma who are you sawo ye yi wo mfempade de bako de bo oba na wo kofa bia beka ho can you carry that load no at the end of the day ubeye Satan ye japade because you don't have the strength and the power to keep 2 you cannot do it so you will become a liar ubeba be ye trufo bia nso ni nkwa trufo bia ni nkwa because the Bible is your true in nature and the bonsam to turn to papa ni Satan Yesu Kristo so woni Satan won tokwa to papa no na hini mu nhwem kura nti ne mabia o mo sinkete se o mo befa nkofu kunum de o ma ye o mo de no you are endangering yourself ni nyina na se yes nya bone who told you se be ma betimi akari ma fo akonya mi yimpade for the ball ma e ma fo e kan Adam se de be ya na ho de kura be wi peye no ne ma oyi baako one say ti be ma bia wo be worry more than one you are selfish unsuru nyamisuru ni umu afi wo ye trofo o sa ye dadafo so what you say and wo ye sa no you are causing conflict between them samina me yo ba pani na ko worry bia be ka me ho I will never like that woman that you bring. No way. Even if I'm a Christian, because God is against it and I'm against it too. At the moment you do that, no, I will never support you and I will see through. Say, Sadiano, a two bicha. Tia o si o, sister we di o ye kura 4 pa, ni kunu ko fa o baba ko kan ho. Na ko wanye dai.
said the Indian who was a monk, or your Obaba kukum, Obaba ekunu. Nyamia Jubamu be Babayano, or say, or your Obaba kukum. See, you know, who some connectors or your Baba kukum. So, if you said the Indian who was a monk, or your Obaba kukum. So, they were married. Most of them, they were getting married. If you know, a month for back on they divorce and then go to another woman. And some of the women also, they were encouraging their husband, like Sarah did. Mengunti, Koko Fobi, Akolana Oko win free chamber, ebe you make a siabeton soa, you won't free muda, copim that would be woo. Now that would be woo, so you may know was some, because how dare you? Adia many gensi now who command you to go do it because your own selfishness. Who won't hear cause why? When I find the Bible says will be a muntu go gym. When the Bible no, yes, in the past, Missy Wang, I want wunti, Netin in Nachi or Kojim. I hate from Bible more no trouble, mammy. Ye can kind of mere some yet tears you. You must say the assembly city yet sing a mere some masia. Hey, we will everything and your problem, my aim. So about one way, what is us as some way I say, our Genesis chapter 3, on warrior at it. Unless it's our good people living on slab on the factory. So what you say? Yet you want to move. Nanki muda onyame bufu yentia no se dotim na mi free dotim da besako so what you say when you nyina san lie nti eye curse our de curse nipa nso na obi nwa no na mabosom so obi nwa na o try so obekwa fampana na obewo ade abre de here no. And encourage you could da so on call one time from don't do. Or no, Koyena dear one thing, Ediko see Koya the obeya, no so do Akolana beba, nipa yam punipa, or no I am bonnet, na so chamber babaton so, dear Akolano. But and then sing Konya, and can't chance on call on for Akolana. No way. San Kolana be your troublesome, and yes, and Kitwa. And you be that. Eh, who procure do yes. So what you say? Abdia when you mimpe no me so mimpe. Enkoye. Me pata what you say? And you be that. By now, just say they were just me person me yan mon kremophobia say. Because they were too much in this. And when you speak, they tell you said the Bible, they also read it. God is not against two marriage. We are Kremoni, that's okay. You can marry 100. What do you say? But as Christians, you can. And now we are Kremoni now are back. Once we are Kremoni, no ninko. Me pacha what you say? Maybe can be John chapter 3 verse 15. Be your Bible no call. John chapter 3 verse number 15. The Bible no can be big akrebi because they say almost who read the Bible. Until who can be almost they know. John chapter 3 verse 15 I think. John 3:15. Or say, John chapter 3 verse 15 or say, na obiara onye no nie no enya or say na obiara oje no die no enya da enko 16 no or say na said ye onyankopon do ewiase nie se ode ne ba owo no kro no maye na obiara oje no die no enyira na
onya dankwa na onyankopon ansoma oba mo se omra wiase emebu ewiase aten na emum se wonfa ne so eni wiase de oje no die no ommu no aten na de onyi ninnie no wabu no aten dada se wanyi onyankopon bakoro no enie uti nti we kremoni odi okenkan Genesis kenkan from New Testament na nkan cho se awariam ye nuye awariam ye nsan because you also read the Bible me kame kachira won se wanyi Yesu Kristo nyame ba na ania ubetuma ware wan empana kora won fa bi ba ubeko James straight osi de wanyi ni no wabu na ten dada nti wankasa woto wo de kan bu aten because wanyi onyankopon do baba ko pe na ni nti enne woji Yesu Kristo dia ye yi wo fili atem wo mu e de waba nkom ba se wanyi onyankopon baba ko pe na ni a wo de kan bu aten dada nti na wo church from a wo ni nkwa uko Hades akotwen Yesu Kristo maye to so mienu so what you say cause onyankopon is smart because a lot of nkramofo person bet ya tum say Yesu Kristo ye onyankopon ba and when you say Jesus Christ is Lord they say why Yesu Kristo ye onyame munyini nti se wunyi Yesu Kristo enyame ba ne ni do kenkan Bible ni nyina New Testament na nchiro na Solomon wari say you can worry say na ho na Abraham ni Sarah na it's a lie once wunyi Yesu Kristo ni no ware ba ko pe uninkwa kenkan Bible ni nyina na Yesu Kristo to nchen o se de wanyi ni nyam na mchiro yo o se de wanyi ni wo bu na tendada sa wanyi onyankopon do ba kro na ni nti sa wo sum kremo wo ye Buddhist Bahai unyi Yesu Kristo ni no ye dika bu watan wasase so awie o nyam na mkan yo e ma me no to wo bu watan da bi wo se de wanyi ni no wo bu na ten dada 19 wo se ye mom ni atemu no se ehan no aba wiase na nipa dosum se ne han efri se onyuma eye boni ehan na ba wiase but nipa po han no o ma han no ni nyina ne se wo nyuma ye boni so what you say nti se we kremoni na onyi Yesu Kristo ni na be ware 1000 and it is up to you we kremoni onyi Yesu Kristo ni so be ware one is a help wa normal life but spiritually Kristo sumu no eno ngredi e ma won no and this is my little advice for you say Yesu Kristo na onyi ni na wo ankasa wo ware ni no wo ni anto o ma no ukoko wo unu oba we wo a omu penuro they will destroy your other children so what you say o yesa wa sam nkwala eno kramen kase because Muhammad wo pene so but ye the Christo suma we cannot marry two nti sa o say we are kremoni oh we read the Bible no you know the Bible we and Christians we are the same we are not the same why we believe in Jesus Christ but you people don't believe in Jesus Christ and then you differ so we are not the same Muslims and Christians are not the same and they can never be the same until they accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Sasadi we are mema wadi ka bu matenda da ntiye ntimi no munya peda timi sraw so we kremoni na wo hwemi enne me kanfo Yesu Kristo ama oso wan soma ne doba na me wiase so me bu wiase ate ni mum soma ne ba so o meji e wiase nko di ogini di no onyira na di wonyini ni no so wo bu na tendada so wanyi onyankopon doba kro na ni nti wo bibiara wo ye kremoni na so wuji onyankopon di wanyi Yesu Kristo ani nti wankasa sisi a woti wo ye bu tendada nti ne wo church from a straight you're going to wait in the Hades. So when you nyankopon oboni awa yina e ma me no
toa me ye good pa me ye papa me ye adoye me ye good obi ehia me alaji we die wo ye pa wo ye adoye ni nyina ne se oboni a waye wasase so nyina ne se Nyankopon ba Yesu Kristo krope no wa nyina ni tie no nti o papa ye ni nyina de ukogem. So what you say? And no na can nipa bi ntiase. I love you. Anything I make us say. I love my Muslims brothers and sisters. And since I love you, I have to tell you the truth. So me say me do na me nka no kra ne nkyerwa me no. So what you say? Christians and Muslims can never be the same. Because we believe in Jesus Christ. But you people don't. You believe in so ono ni agenkwa no. Ono ne be wuye e wasenia no so. E de di moja be toy abode. And you guys don't believe. Nti wo se de wo a wonyi ni sa no. Wo so wo bu aten dada. Se wan yu Nyankopon doba kro na nti ye bu aten already. Ti me hu se me nuanom nkramfo nam ho. Ne nam se wo munyi Yesu Kristo ni ye bu o maten na me yam hyehye me ma wo mo. Cause wo wu ne oninko. Timite sekremoni we no nkoni se de misisu. De bia metaka sekremofo wo mabusuam. Mete sekremoni ahweas efom se tima. Ya na ye mekra ya. Se ba bia woko. Ni nyina ne se di ntia mehu ba bia woko ne se nyame na mebu aten ba Bible na mama tiase. Se nipa ne nyi a obu na ten dada. Ampaso mi de mani krotie wusie hu se sa nipa no onyi Yesu Kristo ni nti woko atemu mu ye bu na tan. So what you say? Nti wo be ye papa ko chiko breman. Minim alaji bi. O SD4 boys o hwe wo mo pa. O mo school no mo bibia. But that won't grade you to go to heaven. No. E ye papa ya na wo ye keke. So when you Yesu Kristo nyame bakro na nia, you will end up in hell. And I pray say be as any pan when you beba so. I love you guys. And anything as yebeji Yesu Kristo dia will be free kremom no beji Yesu Kristo dia because they don't want to hear no. Ya na aye den se obekwa busu ni makopai no kro ni machere no. But there was someone who crato on some now you tell them either they hate you or they like you. You tell them the truth. Only Jesus Christ will say, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He is the door. Ntu koti dina nesa wo ye kromfo. Me tiwe mesi me manhye na wo ba besrame. Ade na wo beguru mpoma. Ade na wo beguru wo. Unsa me watch my all mo be fi sa wo ye kromfo. Me ni baba me hu so me hu se ye bi nuanu no me nim no jalo no mra no ne ekun dada. So what you see? And it is sre. It is say mu read the Bible no dia. Ya ti ase. Mu read the Bible no that's good. But ya mun kenkan ko jon ho. O see, wan yi Yesu Kristo nyame bakro na nti obu na ten dada. O see di ogini die no onyira. Na di onyini nie no wo bu na ten dada. Say wan yi Onyankopon do bakro na this quotation is enough. It is enough. Timisramo, mo read the Bible now. You cannot just go to school and sit down and just read the Bible. Every book you can read it. It takes the Holy Spirit to teach you what about them at Shrow. I'm a 1 year won't see us here. To me from Honam and the Bible nasi. And Tikramoni so ye Yesu Christo ni nti Holy Spirit wo he na obechreche na semnum ti obekindness are raw on tiase ti obeto say nyame nkonkron wusu for us to explain it ye ba ba mu a tie e pacha what tiase tie pa because onyame yensi na cheche o se haina be wiase nipa do sum sene han obia wo sum fufrum enye Christianity no otisum odosum wo ye kremoni wo ye Buddhist wo ye Bahai wo sum abosom wo sum
Ehan knew so. To be otisum better read the Bible not say. Ehan no ba umua onkonkro betena umua. Only be we need to know this. Until now this end time mu read Bible no mu dia. Eni ya mu mure mu nko na mu nko tie Yesu Kristo. The until Nyankopon de ba asase so. And who he is. And you have to bow down to that master. Otherwise, you cannot go to heaven. Onukua, we have to kiss him. And yes, sir, we lie. Muhammad Danudruha Kubuna Kontao. You people will be so disappointed, I'm telling you. That day, Muhammad Baba Bijina Timuja and anyone Unyamia Koshin, Unyami Busamasam. Because we were deceiving many. And this kind of words, people don't want to say. But I can say it because I know right. And I love you. I don't want you to perish. Because of where you were going. Sit down and ask God, Erade. Say yam pasa mami yasema okay. So obi ani Yesu Kristo ani a obu na tenda da. Say yam pa Erade da ho di kire mami hu. If you pray, onyame bibi so a kire. Hwehwe say eya no kore. Just look for it. Minim yi say onyame do wo on pese wo be ko say yemu nti wo be yi a kire. Ye bia ya no ne kan kremusum ye damo obia wo kasa kasa kremusum Buddhist Bahai we nya no ye ne ye dom pa basisia ye kan mu hu until da obeka on say gubo na bo na say gofo wo ne do ye kan kore ti obo ho no ma wo sura de okudru ba bia ye ne kremufo ne Christopher we are one or say hi we are not one and we can never be one. We don't serve the same God. No. Different. We can never be one. We are not the same and we can never be. So please, I'm begging you, time is running. We are living in a dangerous time. Time is running out. Run for your life before it's too late. I'm not here to condemn you. I'm here to tell you the truth because I love you. Time is running out. Run for your life before it's too late. Obia Christo ni bi obihia. Oh, we in Muslims are one. It is a lie. Osuro on person beka no kora chero. But this is the time when we have to tell the truth. Because it's a me come me kra say me ka chero wa me wu and I will be me bibi ntimenka. Me count man count me wu nti what is the problem? I have to say it. Tu ko to so bi kasa e kasa nkremosom nye abosonsom nye we nye munya na mumidi Yesu Kristo chia sa asofo no bibi kuta na ya nkafa che ne da nase e ma obu mfu no because obu fu say nipa na you will be in trouble also because this is the truth. And the man of truth, he is behind us. He is our backbone. He won't watch you to destroy. You might destroy physically, but spiritually he won't allow you to do that. Because we are telling the truth. And there is nowhere in the Bible say our you know you good. So obi wo sum bi mu no oya emfa ho me feel say we be sa to sa e last e dwaman na betena wo bompae no nyame ntutu firi mu last year we are bompae no nyame ntutu firi mu and obi so se me ye kristoni me nkofo oba no ba ko meka ba menya side chick. Who is side chick? Who are they? Who are those people side chick? And all the side chicks today, mi jino nyanko pomo bro so wone.
Me jina onyankopon mo bruhu so I'm warning you. James 4:4 or say aware say ye 4. Munim se wiase adamfo fa yetane onyankopon. De ofa wiase adamfo ni jina mo so onyankopon tamfo. We aware say ye ni. Obi wo yire obekwa akoto so no wa fa wiase adamfo nti ube say aware and you will be in trouble. Ushia obi kunu no oba dwane o. O jina o mane kanin se mi o sesa no me na gu ho so. Ushia obi yire na oba Bible study o fa obi yire woniti. Ba ma bi obe stubu so low afa obi yire oniti. Ushia obi yire na oba back off. Ushia obi kunu na oba back off. Nyesa woko sesa no me abra wo ne wachirima. Like I said first, obi ware nyinu no, emma isu iguma hodo, ebi kuta ho money. Obi na agenda ne se wo ba. Papa ne bibi wo nti obese wo ma. Ebi no mbo so mo ma no dane nsadwem. O ma ye basa. Ye tu nro tie ye ho. Nkramofo no kwa de tan. Ah ebi no mtimika, o mo krampo, o mo ware nyinu, o mo tie asum. Who told you? Unyami bi agwalagwa wo mo to. Inuro agwalagwa sama ne to no. Wo be hia no de man afia gu ni komasi ni se no. Agwalagwa wo mo to no She. Now before Bema na kwa be wale sa oba na kan ho. They both omo to nuro. Yenyam ya bosso se. Ye be wale sa oba we be kan ho. Both them the wonya me wura mu ni di otim no. Enuro. Na de ama wonya me nyina wo mochi e ma na chi ni se omo to nuro. Na omo nyi Yesu Kristo ni. Cause wo ji Yesu Kristo di wo ye Kristo ni mapa. Na wo koni kotodwa nim. Ekobu nkotodwa kasewrade. Ochiwadi ni na mikuku nya mebetie na gina nachi. But both of them nam so mo pa bosom ye ondenti. We tumru no nya komo. She. Po akoni ma okore boys ni bi. Wo shi ogwure ni munyam fo se de wa ya sen. Wo be kom na ma me na kura bi na say boy na sa. Wo mo de ye de sie kasa keke. They were dangerous. What your friend Adia Mary Bra, your Mira Mamba. Alaji was say, as I say, Mamus Obrepa, because what about Quaka was you, what? When you are sorry for when you coin straight or consult on the mouth. One over Chiamanati. They won't fight, no. Ntibinu mema ni chawo mo kwana so ebinu so de yare ebinu kura dadem yare ebinu mo ma ne be sei o ka sa ya gro aya no mo do mo tutu ye ho na o mo kura de who told you o adibi o ka wasa mo mure mu ya menka. We've seen it. One day a desert in Nifi Ubi Gramalam bet take them. Ufiano P. We say that's how they do. It's cheaper. Tuba couldn't sano. Obi banes I was say o increase Obetonium Obe yesto Nsun Husikano Nina say she's spending it on Malam for. Nina say Nikunus over Warabakwakam. We will destroy Oma. Tia sumdie ni mo. Ayana ben maybe I'll be one me do what to asumdie to watching you. Wasumdie what to watching. Womu shie suma sie kutia enya komo. Wo wura wo mu pen ka beti de make yase. Ti amunya sei na mukra mu pe kura do mu hwe nkramfo otimi ware nan no ne yiri nya tasumdie mu ade ka kire wo.
wo benum kra ye kanche gu so se asumye ho enye yize sa na wo ba ko ba kra be pagya kra no eno nya komo tinro sa ntu na wiye no na ye basa na ye enro so te se de wo sori anopa do nkoto de gu fo sere wurade ukra wo de no be wo ye no once a day anyimre wadi die wie na krumu mo aye o mafre o munyame na wie no na manche malam foso no nam sa wo wura fie we mu pi malam foso no wura sa nti they spend money there nyakomo itu ko hie bi agire yie pa be wise uko hie bi se wom sawo da na jo jaina jai ono kwa na wote okra wonya wo se me kofa bia beka ho yes wo mu wa moto na ya me ya se me nuanum Christopher bi now they were trying to copy amamai ne your body amamai ne your body o enne nema Christopher Yesu Kristo maya be ya kakakra bi na agenkwa na ba no ena fe di amamai ne your body no ena Yesu ya da ko ya ko han dan ozangu na tena ho na afoni ko sua de o bra ya ko pe wan room na ko tena se ne sua de kakra ho ne pepi be ya de nye komosa obi na wie obo su na nie fra no gina wonte no sisiska obi na wie obo su gude obi na wie yeso yare meye dupu no woni asomdue wo na fe de ye de yekosia na kenye bibi no mu nhie afe de ye na yekosia mo so fu nya kokoduro se aware mi enu nye who told you sa so fu nya so fu papa na me metia so dem na me so fu ja aware sa so me meja yo cause me so fu ja aware na chese me de da danger na me ni me kunya sama na wo be ka se munya ma ne nka na mo ntena so mbi me kuru ko huni nchembe saka se de me yiri ye ne nya wo se chale de be ye ne so jai cause me de sa me frio ti awona wo na wani abre na ena menwo no ko pensu bi nom ne da na nyi wo nyame na abojo so no de awo be ka nipa no nyi wo nyame abojo so no itu bi kra wanyine du fie so to baby dwene ho emma problems to kra na Africa na ya yese ye wo ma ye ma be he o bruni wonyene sa wo wonya wo akokọbọ bra ba omo ye na me wo ma me ma be he mi nti no eno na ye nhira nti no so obi a wo bi dia wo nyame nhira no who told you ya wo ye ma ye gina ye try see bu mbesi baby woni wo nyansafo wo nto abrabọ so wo wie wadwuma ba we di ye ti wo kanche so wo me he ti wo bi ti wo no mu bi o se ye ne wo de nyame nhira. Who told you? Aware dodo enye ma Kristo ni. Me nada. Aware pa pebiri enye ma Kristo ni. And encourage you kunu so onko for ba and make am because of so won. And encourage you so onko chempana ho and family don't do it. Nanya de bebo. Misra pa. Empempenso ye du na atro nkyerɛkyerɛ ne gu abonten atro lies ene gu abonten atro Bible no ko Deuteronomy 17 asɛm ko pɔ ka kyerɛ wo hene bi Deuteronomy 17:17
ɔse nanso onyame ka kyerɛ ɔhene bi o wonya adagye kenkan ni nyina kenkan 17 ni nyina wo wi abɛte ase ɔse nanso ɔma ne yerenom ɛnɔɔso na nakoma anane saa ara na ɔma ɛhɔ ana mepɛ ɔse nanso ɔma ne yerenom nnɔɔso na nakoma anane ne kyɛ sɛ nipa bi a wo yerenom ɛdɔɔso a wakoma dane wo yere yɛ baako na akɔfa baako ka wa wakoma ɛdane ɛma wo yerenom nnɔɔso no wakoma ɛne na afrɛ ho Kristo ni wakoma bɛdane akɔdi wiase nti ma wo yerenom nnɔɔso ɔse wɔma ne yerenom nnɔɔso na nakoma na yɛ sɛ wo yerenom dɔɔso ɛyɛ no korɛ wakoma dane wobɛyɛ torofoɔ wobɛyɛ daadaafoɔ unka no korɛ wobɛyɛ azan eniwa ɔseɛ hɔ wɔne wei kɔmpɛm a wɔde ɔka ohyia wei a wɔde ɔka and you cannot love them the same nti wakoma bɛdane because nanka ne baako no wɔn ni ntoro baako bɛka ho di ntoro nti wakoma bɛdane akɔ Satan side wɔsɛmon kenkan efiri fitiaseɛ no Yesu Kristo anim asɛm ɔbarima ne ɔbaa ɛna ɔbɔ wɔn nyɛ ɔbarima ne mmaa Nyankopɔn hwehwɛ wɔn wɔ edi ntoro mu a wɔn di aduaba de kɔsie yɛ no Bible ne sɛ Adam ɛne ne yere ekudwane kɔ hintae wankasa Adam ɛne ne yere no please, we are living in the last days. The devil wants to normalize everything for Christians. He wants to tell you, says, you know, they should be doing this and that, and they didn't. And now if you do it, it's right. It is not right. If you really, really want long life, if you really, really want life for yourself, if you really, really want eternal life for yourself, don't. We will all have eternal life. But if you really, really want the good one, because you all could forever and ever. You all could have so deep there forever and ever. Until we will both have eternal life. But the coin will be on the baby offer. Timesreminianum. Mpempenso ayedru Yesu Kristo ba no. He say ye ni agro biemu. He say we watch it. When we read the Bible, we sit down and think, meditate. Buse ready. Chiremimu. Why this one, this? No one chirem. And yes, sir, you will be in trouble. Making kind be on Becca Sameboa. Making kind Genesis chapter 3 ho. Be a Becca Samib. You can't say, I want you know me when you're before Ubi man can kaya Yadu Vetiasi. I should be a tree English in the content. If Ubi man can pay on Christmas. Brain Suntin and I mean, yes, sir. Genesis chapter 3. See, or see, the snake was more clever than all the wild animals the Lord God has made. He asked the woman, did God really say you must never eat fruit of any tree in the garden? The woman answered the snake, we are allowed to eat the fruit from any tree in the garden, except the tree in the middle of the garden. God said, you must never eat it or touch it. If you do, you will die. You and or say you certainly won't die. Or say, oh, there's some now cancer if you won't die. The serpent told the woman, God knows that when you eat it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil.
onyame nim se wodi a wani bebue nti anibue de nipa ko sayim obako ba bi no bi di bone wo ye bibia wo ye ni atentia mo na mogim enne ababesie si so no onware no otwempena yesi ye normal neni na abue bagimi bre tetene na ye bagimi bre ise anibue aba anibue de nipa ko sayim 5 no see the woman saw the tree had fruit that was good to eat. Nice. Nice things to look at and desirable for making someone wise. So she took some of the fruit and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then their eyes were open, and they both realized that they were naked. Umudi abani wi anse no mu so se omoda adaja. Nso first no mu na adaja. Nti ube ha ye wo akola. Ubetuma boni naked wo bedwa ma change ne diaper onfa ho. Ni nyina ne se ye fra na ni osua no. Na ni nyamwe. Onyini hit 12 years na ni bia. Wo ka kire ne se wonro ne hyete kro nwro. Nso wonru sa na osua no. Otumi dware abonten. Nipa guo udi agro obekoto 77 previous amonimu a obene ni nyina ne se ye fra na ni onwuni nti anibue e de nipa ko sayim. Or see they sword fig leaves together and made clothes for themselves. And into Mokopa Broduma by the Katawomo. In the cold of the evening, the man and his wife heard the Lord God walking in the garden. So they hid from the Lord God among the tree. Or see the man and his wife. And can say the man and his wives. The Lord God called to the man and asked him, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden. I was afraid because I was naked, so I hid." Mete won come through mo. Me de me ho akohinta because me dadeja. God asked, "Who told you that you are naked? Did you eat fruit from the tree I commanded you not to eat?" Then the man answered, "That woman," listen to this. That woman, the one you gave me some fruit from the tree, and I ate it. Then the Lord God asked the woman, "What have you done?" The snake deceived me. The snake deceived me and I ate. The woman answered. So the Lord God said to the snake, because you have done this, you are cursed. Listen to this. Because you have done this, you are cursed. Curse enemy. Because you have done this, you are cursed more than the wild or domestic animals. No mean no, first one. Or watching it here. You will crawl on your belly. No me no. You will be lowest of animals as long as you live. I will make you and a woman hostile toward each other. I will make your descendant and her descendant hostile toward each other. He will crush your head and you will bruise his knee. Or the ababe botim also kanenentini. He said to a woman, "Ti obano so de. Ti obano so de ya kese wo wawie. Ti nyame buofu wa o and wo kasa no." Or say he said to a woman, he said to the woman, "I will increase your pain. Listen. And your labor when you give birth to children. Yet you will long for your husband, and he will rule you." Then he said to the man, Obani dear mommy country 16. Eba, just meet my country in the bed 16 way.
ɔse ɔbaa no de ɔka kyerɛ no sɛ ɔse dɔna mema wo yaw ne wo nyinsan mu brɛ adɔso yaw mu na wobɛwɔ ɛma na wani bɛgyina ukunu na ɔno na obɛdi wo soɔ ti na ohwe ma na nkeni kwa sɛ mɛma di yɛ so ɛyɛ bufu a wonyame bufu yɛ kɛse no ɔse bɛma bɛdi wo so ampa mɛma ni yɛ so nyinsan mu yaw yɛnte yaw mu ne yɛbɛfa afira wowɔ meboa continue. Adam their neighbor. Or see, then he said to man, you listen to your wife and ate fruit from tree. Through I commanded you, you must never eat at its fruit. The ground will curse. The ground is cursed. Now it's what do me asase. Sometimes so near no me asase you. Omo ni fruit near no me asase. Tie. Or say the ground is cursed because of you. Adam wunti ya dumi asase no. Nso nye aduaba na nanke no me asase. Or say through hard work you will eat food that comes from it. Every day of your life, the ground will grow thorns and thistles for you, and you will eat wild plants. By the sweat of your brow, you will produce food to eat until you return to the ground, because you are taken from it. You are dust, and you will return to dust. Onyame kasa se na nani age. Onyame keka we no wosre. Ne bufum na ode kese. Nso ne obi enye bia na no bufu. Na wo kastre obi se nyame nhira. Emema wo monte se na asase ne enome no. Ti na kasase fu ne no baye from wura so ade wo benya bia. Ne ye domi asase. Ti wo se wo yiro ho do. Na wo think fifiri dia de na wo di so no baye. Nso ne nke ye free. Nanke ye ne wo ni problem o. Nanke ye ne wo any problem. Ki hia na say wo na te say no ma high five. No mean you at the time beto ye ne wo want them. So what you see? Onyame ye nsi na chechi o. Na sem obeka okasa di we nye. Na kokoya you will be adi bi onyame kase nipa men ko ho bi wo nsunsan so ntia. Ade kro no na wie ye nyefe. Ade kro no wie ye enyefe. Wo be hia obi o se me ye gay. O se free fiti ase no monken kan. Oberema no oba ene onyankopon bo. Obi so se obi change onyame asem na wafa ne yonko bema. Nti awie ye no enyefe da. Ida sa obi nya cancer. Ube nya yare emu na di ube kuwu ube ye mobo uwie so akɔhye was monken kan se free fiti ase no obarima no oba ene oba bi tena se was me fa me yonko ba ni nyina ne se ni bia ba eni bia no de ni ko wu onim na ni bu ye nti ofa ne yonko ba nti wo kɔhye onim eni bia ekum eni bia sei nipa eni bia de nipa ko sei. So what you say? You will be an near bio Christosumo. That and the neck on quantum. And you will be an near bio riase. And also the neck on saying. Timis Reminiano. Oh, moya. And ye news. Now, one of who is an easy. What is a man of soprano failure? The same people that they tell you, someone each hour the panel. The same people will tell you, someone to tell me. What you say? Musha merme. What obit me case, mejano. Adaya on pejuma, mewa. Cause the Bible needs to obey some name free. To abandon him, you can't to nudge him.
ti wo mpa adwuma pe onko asori onye Kristo ni kro tumu se wo ye kwadwefo because no me edi ato so no mpese wo be pay price. So what you see? So nse obi say me dia menwo awona eba but menwo me take aduro no masem ani wo obi so awo no ye mane bi obi so bia no nyinse yigu obi na akọ stop no di kakra wonya ye no wakọ no. That's different. Nti so wo te ahwe me na dia wo champo a enne stop it. Na wo dia wo cha nipa mpo no ko wo ma benyini ebe ye vagabonds. Obi o hwe nipa nim e dia wo cha mpo no ne ma na wono ne se wo na ye nhira ma no wo mo be ye no me. Especially wo ma nyame se da bo mo se wo mo ngo. Wo di agoro na ko hwe nanim e de ma cha mpo a wo ma na wo fi se ye nhira no be ba be ye no me. Nti be wise. Cause wo nyame ye nsi na twetwe na ye se bi wo nyame pese wo ye no pese o che nyame se wo nim nyansa. So what you say? Tidi pan ko hye dem ne kokom no super, you will be in trouble. Who dey na ho se ye no, onyame be dome wo mo. Curses will come upon them. So what you say? Afewa wo medua sanso be dia baye. Wo be dia abakomo se dey. Be wise. Na me kan wasem. Be very careful. We are living in the last days. A church for true for ba. Ushia will be no encourage that person with this word. Sano ye no. Nko jina baby nko ke kasa. Na wo nko je no me ma. Na ebia no nyame na to ne yefunu. So what you say? Tinsem bi wo aye kan. Emu bebre de matwitwa nkofo mpo ya. And then kofu bi my vagabond. Omuni ne farbai. Omuni me be free. Cause you be a ni jina nim e dia wo cha nempo. Ti wo hia wo bi sa ya ye careful. If you don't have anything good to say, don't say it. Don't. And then them say kakra bi say ena me no bi jina. Misre mi nuanoma muni Yesu Kristo osoro hini na ben Yesu Kristo babiem akakakra bi na totrobanto na bom wo a woni Kristo me yam hyehye me ma misrew se hwehwe Jesus Christ no nunkuto ani agenkwa no nyame bi ani babia agenkwa bi ani babia Yesu Kristo do odo wudi na obesane asenua do so ewuye unti ne born nsem dadoa unti ene born nsem dadoa enti mesrew about you ene me ni uni ne kese bia kakra bi se hwiye no bia nada sa ware dodo ye hwiye anye sa onyame bebu ani so oye God of justice unipa kwa ko twam trotro so ya net say obitimi se sakoshi o se me bebodia ade ya asome se ko twam trotro mi so onyame nka sa ware mienu ye moso moso waka enti ugire ye de. Don't endanger yourself. Don't. Bible no tiasie unimu de unimu no don't say it. Be wise about you. And then kakra bi say and me no mincha wa.